Reka nongere mbasuze bakunzi ba Bwiza TV chano yanyu chano yacu. Nizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni weekend kabisa. Nizere ko abantu benshi bari mu biruhuko, bamwe bari kuruhuka kubera stress bari bamaze iminsi bafite muri no minsi ishize, dore ko abari y'akazi kabisa. Hanyuma rero niyo mpamvu natwe tuba tuhabaye kuri Bwiza TV kugira ngo dukomeze tubahereze inkuru ziba zicishikana hirya no hino, kugira ngo mujye mukomeza kwibanira natwe kabisa, kandi weekend ikomeze kugenda neza cyane. Hanyuma inkuru tugiye kujya muri aka kanya rero turayisanga ku kinyamakuru bwiza.com. Ni inkuru ivuga ko ngo kubura ku Burundi kwatumye inama y'abakuru b'ibihugu isubikwa. Inama rero y'abakuru b'ibihugu ya 20 ibihugu rero bigize umuryango wa yase yari iteganyijwe kuri uyu wa gatanu itariki 30 Gushyingo, yasubitswe rero nyuma y'aho abahagarariye Burundi banze kuyitabira mu gihe abakuru b'ibindi bihugu bari bamaze kuhagera. Reka nze rero mu kanya gato dukomeze ku buryo burambuye turebe uko ubyifashe. Nakubwira ngo nimba utari wakora subscribe kuri channel, iki nicyo gihe kugira ngo ukomeze kwibanira natwe kabisa, ukanda muri iryo jambo ry'ibara ry'umutuku. Hanyuma ngiye muri kumwe ni Sadu Firospita. Iki kinyamakuru kivuga ko ngo amakuru gikesha Chimp Reports, iyi nkuru rero ngivuga ko inama yasubitswe Perezida Yoweri Museveni wa Uganda, ari nawe chairman wa EAC, yamaze rero kugera i Arusha muri Tanzania aho inama yagombaga kubera. Mu gihe rero Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari yemeje ko atazabasha kwitabira iyi nama kubera inama ya G20, yakaba ari inama riri kubera i Buenos Aires muri Argentine, mu murwa mukuru w'iki gihugu. Akaba rero ariyo iyitabiriye magingo akaba ngira ngo akina ariyo hariya ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Nyuma rero abayobozi babwiye iki kinyamakuru ko iyi nama yasubitswe kubera ibura ry'u Burundi. U Rwanda rero rukaba rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Richard Sezibera. Burundi rero bwari buherutse kumenyesha EAC ko utazabasha kwitabira iyi nama, busaba Perezida Museveni ko yakwigizwa inyuma, ariko ashimangira ko inama igomba kuba. Mu nama rero y'abaminisitiri yabanje ku wa 28 Ugushyingo yateguraga iyi nama y'abakuru b'ibihugu, ngo ba minisitiri bari batangaje ko inama yabo yakwitwa iya EAC ari uko ibihugu byose bigize uyu muryango biyitabiriye. Iyi nama rero nayo u Burundi bukaba butaroherejemo minisitiri wabwo. Umukuru rero w'inama y'abaminisitiri ya EAC Dr. Chirunda Kivejinga yasobanuye ko inama yasubitswe hagendewe ku ngingo ya 12 y'itegeko rigenga umuryango, ivuga ko ngo mu gihe hageze umukuru w'igihugu n'umwe utitabira ndetse niyohereze umuhagarariye, inama ihita isubikwa. Iki kibazo rero ngo cyongeye kugaragara kuri uyu wa gatanu, aho kubura kwa Perezida Nkurunziza cyangwa umuhagarariye byari gutuma ibyemezo bifatirwa muri iyi nama bizaba impfabusa.
umudiplomate rero ngo w'u Burundi wavuganye na Chimp Reports akaba yashimangiye ko ngo Burundi bufite ibibazo byabwo ngo kandi bigomba kumvwa. Itangazo rero ryashyizwe ahagaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu rikaba ryavugaga ko ngo Perezida wa Uhuru Kenyatta yari yamaze kugera Arusha ndetse ko ngo we na Perezida John Pombe Magufuli bari biteguye inama kabisa. Hagati aho ariko ngo igihe inama izabera nticyatangajwe, ubwo bazaba babimenyeshwa nyuma kabisa. Ngayo nguko rero icyatumye inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba EAC isubikwa. Nizere ko wasobanukiwe kabisa. Hanyuma reka ngushimire gukomeza kudukurikirana. Hanyuma nakubwira ngo niba utari wakora subscribe kuri channel nukuyikora kugira ngo ujye ukomeza kwibanira natwe kabisa. Ngi mwari kumwe rero ni Sadu Ferospita, dusubire n'inkuru kugira ngo rero utaza gucikwa no gukanda muri iryo jambo kabisa ryandikishije ibara ry'umutuku subscribe. Ndabashimira rero mukomeze kugira weekend nziza. Bye bye.